1998. I tūwhera hia mātou te exhibition mō te aurere. Kua haria mai nei mātou te aurere iti. Ki te hanga he wāhi rā mō mātou e whakaputa mai te miharotango o te kaupapa o heke. Ko heke nuku mai ngā iwi tōna ingoa. Ko ia te tangata here ana Aotearoa anō ki ngā mautere o tō mātou nei matua tipuna. Tino hari koa nā au i tēnei wā i te āhua o tā mātou noho tai i te taha o te papa ki te whakarite i tēnei momo whakāturanga e whakanui ana i enei āhuatanga o a tātou tupuna. E whakanui ana i a heke nuku mai, e whakanui ana i a mau. No te mea ko puta atu tēnei mahi ki ngā wāhi whānui o Aotearoa nani, a kirunga hoki te moana nui ākiwa. Nō reira, ko te noho tahi, te taho o Stan, te taho o Jacko, me ngā me o mātou hoa o te papa, kia whiriwhiria heha ngā kōrero tika, heha ngā kōrero pai, hei whakanui tuatahi, hei whakanui i te kaupapa nei, tuarua hei whakanui i a rāua, i a mau rāua ko heke nuku mai. Koira te tehi mea nui ki a hau. Te te atu whakaro nui ko te whakaro o te papa kia pēnei rawa te whakanui i te kaupapa nei. Or just the rededication of the waka, giving it that bit of a awhi and giving it a bit of just tautoku with the papa and how we take the waka, especially te aurere to the next level, because it's been here for so long. We've done so much voyaging since it was here. Now it's come to bring back that kōrero, the stories back to whakamana, to add to te aurere iti, says that we haven't forgotten about you. You know, you're still part of who you are. You're the wakahaurua that's number 2 in our voyaging, in our wakahauruas that you see in Aotearoa today and throughout the Pacific. Ka u ki tō here. Yeah, meaning keep hold of your knowledge. Don't ever let that go. Yeah.